Maige sangkir lapa desa Manong. Hokule pumpili dite calon kepala desa Manong Stefanus Sumardin baru nomor urut 2. Kelumpang laru lada garang itet beopat homai kelontot sama pilih ngasang Stefanus Sumardin baru nomor urut 2. Kepala di desa Manong yo lila ba pilih kole kepala desa Manong nomor 2 neka behas neho kena neka koas koe neho kota Stefaru nomor urut 2 raenga ore baga orae pilih kole go ditegi Mayo lava kelumpang laru lada garang pilih tengah Stefanus Vargo nomor urut 2. Urut panen naun cau landuk moro lonton mogok cede sama Manong Stefanus Sumardin baru nomor urut 2. Calon kepala di desa Manong calon kepala di desa Manong yo lela ba Stefanus baru Moria nomor urut 2 ata naula milandu ata molor lontoyo ne bokok di desa Manong raenga ore baga orae pilih kole kepala desa Manong sama Stefanus Sumardin baru nomor urut 2 raenga ore baga orae pilih kole golitei kepala desa Manong lava metauge
Stefanus Sumardin Barua. Step nomor 2 lite kudu cuma raenga ore baga ora pilih kole golite lumpang laru lada garang ya mai tahu enggak desa Manong. Oh lava, oh neka boleh mantano, lava mai tamba. Nomor 2 gaya. Stefanus baru nomor 2 Maiga oh lavaga oh pilih Stefanus baru nomor 2 go pilih deh. Stefanus baru Sumardin nomor urut 2.